Abaruzi ba Kitara TV nkwenda kubatangirira ntekanizo orubazo amabara ninyogira sikyo muhendo musajja mulisa kando mwe habamoli abuli ngabo kyabukya nyenda kubasima mwe bali muno kuteka uga kasente ne mutondaho na mbere mukali abanyani banga bali mu nsiza heru abali Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, aro banywani banga bali mu America, aro munywani wange aboki mama Kiki Daisy onali mu UK nawo taruga hantekaniza ngamba buli notification yona kaija simu ya ina Kitara TV airuka bwirukana agenda narora arona banywani banga abandi aro banywani bange Rukundo Richard aro banywani bange abali mu group ya abaruzi ba Kitara TV nywe nakwenda kubara mu cyo mungare yembaganiza mwebale koloranti ninyi matufora kino kine kituli Kitara TV specifically kambonge okachati godi ono nawo chali wange muno murozi wa Kitara TV. Yes, Kitara TV entekanizo orubazo kiro kino mungisize omusajja wa amani nduwaho no kuleta muno aba politicians bano kyonka ndesere politician ni musajja wa amani anda nuwe muruli Baruli John atujja kubantu nyumya ya morugendo rwaye atakatandikire bya politics akabitandika ata kurugaba mukoma yabanga musajja wa amani muno town eno ya nanka ya Igayaza kamutekamo bwesu yagamba niwe meya waitu sonya gamba meya reka tukutoze abangi bakayikairani bansaba mutozeho murete tumubungise babaze nabantu nyagamba habwakinta mutoza habokuba ninywe mutu abantu betukubantu tulete by the way borabo ino muntu wawo kwetaga tubentu baza nawe musindike comments mu comment box number 0751930248 okusa kutusindikira ka WhatsApp message okuswara no kusindika email info@kitara.com utsindikire email ngwa ikanashuwa yunti umuntu wawo kugonza tujja kubantu muleta meya nkutangirira ntekaniza Kitara TV go manager ngali mazuma tinkizire kumunoko wa report muno social media no baitu chinsemize muno olwaliro kubandi na Kitara TV amabara na Iraka ninye Baruli John kandi meya wa Igayaza Town Council nyowe nkokawuli ibara Baruli ibara Baruli omubunyoro harama odiba ibara lya barongo ibara Baruli ati bo bazara barongo bakazara isingoma nakatu ati agaruka bamweta kiza ahondereraho bamweta rundi nkuna rundi kawa abahonderaho umuntu bakasatu kuhondera bakasatu kusengeneka agarukaho ondi bamweta nsungwa ati nyundi wakanawo oguno beta Baruli rundi waba mukazi bamweta ka Baruli ati so wagaba mubaraga abaronga abarongo tokabazaire abarongo nkabazara abo kuba okuruga family ya abarongo nkaruka mu family ya abarongo isenyowe yazaraga isenyowe jeje wanga yamuzaraga na akazara abana bana bona bali barongo yazara na abarongo ati abana bana tobeta barongo ati akazara bana murundi gumu then yagaruka yazara na babiri nubu yafoka sarongo akazara mukaga mazara era nugo yakangiro wago rwanga kakamuha rero kandoko so ati bugaruka sidi ya mama wange akaba murongo then yali murongo jeje wange yamuzara gugo mama wange oguwe akazara abarongo emirundi ebiri akasoko yazara nyangoma nakatu obu nyangoma no akunzara yagaroro kiza yamazire kiza yagera yazara kawa na nkuna bali mbene ngama bali baronga abo so oruganda rwetu mukaga mu musayi gunkurwa mugona kubana abarongo meyo limuki nyewe ati mbawe njaza oruganda rwetu babazimya tuzirenjaza atabazimya bawulira ema yikintu kyenganda cyo Ruganda kintu kikuru muno icho ati tokurori yawo tingi twarango kwerangira bakwa abantu bachikwata munga abantu bande ulira babuijo nababujamba manje ababuijo bozimbe kigera ansa icyari icho akakuchwa bucho antokira
ati nakyo abazimya abazirenjaza bokubohira omuliro obohira okungana guta osobola nobutakutera nkizo na zindi zona ngakuchwa buchwantuka niko babetera abazimya ko batutera abazimya biro tutenda kukirangirira munabo ko abantu basoa kwa wajja abantu abandi bakubatekereza bintu biri ya stani nka muntu muyunge urana kwataho no muyunga nechichura abazimya no wakwa mwana wange ntenzere genda mu DNA ngumuleta wakubankire mbao ni munabyo mu maiso no kenga oba wawote batali munabyo mu maiso ni nakusesa amaiza amulirawo no chira rundi kina ya no muliro ndamutwere mu irwaro nakira mucho buswanda so tugenda na mu DNA me yabakuzara nkaha wakulira nkaha ati nyowe nyina nyowe isenyo wazarwa chikuwa yawo amukaro baketanya ruhangara au rutoma atubire buna wagamba runyaruhangara abantu basabota kamanya muno baitu kikwaya nibagimanya chikuwa nibagimanya na rutoma yero suba nibagimanya kikwaya eri mu kakindo bayetongo iri gafuka sub county yonke karugari kakindo muganga is west hati ekaruga mu chikuwa ekaruga mu kakindo kanda tutamanyi kikwaya nambera kuruga minister Fred bali ayo address tukajimara ege yamani so ati bwe obukuliro bwaye iso yamazire kufa akafa cyali muto yakutwa bwe iso ito yakulira mwaisento bamwetaka cha iguru muhindi ahubugwara so watu tubantu bugwara muhanda gwa genda kagadi amagenda kagadi yawo aniyo kagadi yere bugwara mu kagadi bugwara mu kishuchura sub county ati mpyaka ati yawo no kumuzika diseto no twamuzikirawo amuntu kazika bajja baito abamwawo ne kibanje cyanga no kiri ati kuli mbali ba muzikire awo no bugwara so isenyowe akabaina abakazi bakwera werawo nganda basajja naito abana akazara abana tutale ansi ya 65 yakabona abakazi bakwera baitu nyina nyowe ateko boya bayira ina kasente ira buli abasajja byakaina sente zaye akabaina sente we muntu ati emotoka zire zibavugaga no yaraba muga muntu yage muruka ya Israel kataka kuduma kaulira kabantu bajya muhanda kurura emotoka ujya kurabamo ile cyamongera no kora address murugudo ruro kubunura ho imuru ira buli muruka aravuga ntaitu ati abantu bawulaga motoka no baruga umunaka nyikujya kurura rugudo ataka bamwali aba no yabaira ina motoka ine motoka obusumye no kenga kurungi obusumye kaneka nkaba ni kenga baitu ntaka kuzira muno ntaka kengere muno kigenza hara muno baitu ye motoka yo baga abantu bagisunga abakwana nyowe yamazire kuba nanyina nyogo n'umukazi abanize kutayo mu cyonka kabasangura asubira abakazi abandi abaina abana so ati omukazi gyatayizo kimu munja kaba nugo nyina nyowe nawe yamazire bacyankarana then nyina nyowe yejema mbwaje bwange bali akuzaba mukanu buramaji so nyina nyowe buramaji erinka buramaji ni yenu yona tuli mwene yale erosi mwati butuka chomwe atemba ano chweka cyako nuko cyo buramaji east baitu ibintu yona buramaji so na wiro bumobera abukujya nkakulirayo tora bakujya bange mateka mu kinyisa mbenda muno abuko wirobo isenyewe akabana ikara Kampala era nyo kugamba nagenda asomera ngire bula abantu bayega no kura tukuzire nkagenda nyine myaka muka 10 nibona utandike kikubanza kuno ngasoka kubana nyega nasare primary au birembo cyonka ubona ikire mu cyakatano ya ntwara Kampala ati umuntu atakire kumwetegereza muno ya ntwara asomero na cyamukaga buna cyakatano na kimazire cyamukaga nkantaka kimazire yazingiza uburwaire so yafu akafanya ona kiki cyamutwere Kampala era nywe gwenda gambira kikandetereza no butasoma kugenda hara muno Kampala akabaina ya maka akaina ine mirimo akaina mirimo jamani mu government ya kuragana ibintu bikuruga heru
kandi emirimo ne yamutwaire Kampala emirimo yamutwaire Kampala abana bamukampala akabazala ibangi era arora baburazi baitu abaingi babamu bali Kampala ena nabale mu South Africa aina nabale mu America bona banno bayigire baburazi baitu so abo yamazire kufa abo iro bona rugasomero oli okaba mukyakainga asomero mbali na rugire nkaba P6 ngantaka jimazire so abo gamba ndemereiro na kiora na igiye mu kyaro unaikira mu kyaro nkaba bwiro mpikize myaka myaka 17 akabuso fokere musigazi wa mani ogamba mu kyaro mbali na izine kageja nyina myaka 14 mbaitu ati umbiko mu kyaro akaraba myaka nketa ito ndaki no kule emirimo ninyekozesa amyaka 17 awo okutera oburu obona na taati mu politics so P7 utagimazire ebere amasomo gubire muno ginyongero binyina byona amagezi nsomero kuzira mbikozire nsomero kuzira ndi na politician kutandika politics fine abantu bagajja tugamba nti besimbire okabore obinoredde mbo musomero wabikoraga okatandika nyewe nkakura munali nkyali no musomero akyaro bankomandi ndi nankanye ninkulira abayusi amukora to bwa abachairman abanko najago bunde bukato buro bundi babukozero mu weekend nimbaho kyonka bukyawoire mbali na rugiro asomero okunyizire kuno abantu ne banyenda muno hati akabaro okukoma bakomaga ba chairman ne bakoma ba chairman RS1 hati babaro okukoma chairman RS1 ukumuru endao chienda na esatu wao obo ngampikize myaka 17 adanye ongenda kusunga na muri bakoma abantu besimbire amabara ngamanyire aro mukuru bya Rwanga aro bantu ngabasatu bali besimbire hati butuyikana nyondi mu bakusunga ndulengera batera akaruvu abantu bomyagani kamugaba mukome araba chairman RS1 buramachi ate anikiro mukona mugagamo ibara liyange nono kwiruka nyirwa ngena nkamuli ati bano abali baseti bano akabatara abayisimbire baro abesimbire cyongo ruhanikiro mukono nyoti irane chimanyiro ayahanikiro mukono wakagamba nyo wakagamba ati abantu batakutere nduru ati bataye na chance abali besimbire nikimanyisa ukabukoze rero ibara wewe ati abali besimbire bona abantu bagamba tumaze no kwimuka nimemukani bagenda ananyunga rwanda manyire ndi chairman gargonda manyire ndi chairman hamyaka 17 ofokere chairman era gargonda manyire ndi chairman kale abakuwankanga na bali nabataka nabo bagamba ibara niriyo bayimuka bagenda bataye na chance abantu bali so ati nabonaga nibanyita chairman kujya korora bitabo babahandikira bahandikaga bakandika nyo ni stamp babiko na stamp kajya korora nibajimpereza ati ndakwanuza mbantu bakuru obwachimana ngire babukora cyamugisa murungi cyonkoka babaire hakakurato cyamugisa murungi ayale mbwachimana ogo akabakujya wange wakabatesimbira akabatesimbira abo kuba takirozere kubiba komere muyo batamukomere akatesimbira muri yabo ati bakaba atinire bali ana atazira game competition ya bali abalekere kana ate abantu bagako bachozo nyo so baitu ya politics bikaba biri munju abakwa tata wange nawacyali muto akabaona court clerk akabaho court clerk musai gukanda bokuba kojja bo habona ati kuno mbukojja jaja wanga kuzara mama akabata kumanya na kuandika ibara lyayi akaba mutongole yakara umuruka akalinda ona chikaro cha sub county chief cha UPC obwiro bobote ali muntu wa mani no boti ya mwikago maiso baito atamanyina kuandika ibara lyayi so nebintu nakakatale kokora akali yawo no yakatekero akakozera akalesere town kubawo no yakatandikiro amataka abatemba mukazi ali wa mani so nakoja wange abayerusu wano ekisanja kimu atija ekya kabiri na no abantu bankomere na tamu nyine myaka 17 hati nkwenda utugambire okahereza kumara kaire hati na hereza ekisanja cyakora ki cyawawo ekaba niyera myaka 5 ijale 5 hati myaka bya cyasanja cyawo iro
narabana opposite ekya kabiri ekya kasatu banyesimbaho kyonka nkabangire Kampala kanyine y'abarwaire akaruru bakatera ntaro bateka esati anankanye akitinkawo bateka esati yawe ate akaruru nakasingoli yafuna obururu satu nyonde bururu ekisajja kya kasatu kino ekyalo kyenyini kino kibakoda Mburamaga ati kurugoba watu bona batachole kunyesimbaho hati abawo kuchwama amagomborora hati baba kuchwama amagomborora kachinde imanye karugwama amagomborora maingi munati baita akasoka kurugamba Birembo arugamo Kijanje chikwaye zino zizira hanyuma so bacwire mwegomborora abantu besimba nyobo tikagega mukaruru ndichemanira subano kale miri mungakora gira ate bagomborora bizire tayizire kwesimba LC3 hati nyobo umusajja tikajyaga mukaruru hati abantu besimba yali LC3 akanarugo mucheka cyo waitu kunegeyaza nona ali LC3 wakachindo sub county bamwetaga mukuru waswa John chonga mbero siyanga kule byafa ebingi ngombeke esomere yo na size no Roy Primary School eyo nyinyi nakitekesera mu government akwanga ndi munywani wa dio diye jaga achweka ndi mwana muto ndi makanika ninkanika so ati mukaniko ko yalesere nakanye pipi yajikanika natakumura habuza orchadeteza no ngombeke esomero nena imihanda nkagiteka isomero kaliombeka nkai likatandika lili nkera private lili yawo likatandika abazaire ndulinga batakaduka batukole esomero deni abo kikara na dio yampa magezi twateka mu government yatwara mu government ati kikwaye izire sub county ya kikwaye izire ati ya Birembo ni ya izire ya Birembo ya kikwaye ya Birembo ati Birembo akagiteka mu rukago Igayaza gunu gwari muruka gunu bagaita no mugomborore ndi akasambe bacwa na Igayaza deni ati bagita Birembo sub county kandi wajuliraga bakagiretaho abo kuba abakirereza bakagisaba umwa president nibetaga abayegomborora abo kwa karwanire karagara jana abunga hwaho cyonka ina intekanize itakumara kurunzi so ati bwajo Birembo mbaga bancyali yaho abantu besimbira kesimba abantu batano ati abantu bagamba tukwenda yu aba LC3 aba LC3 mbaga manyowe ebitabu yanga bitakumara kurunzi ndabusobora okabota kongera ebitabu byawo nganda kongeiro utamubyongera ndi LC3 wenyine ukaka nisomera kagadi okwena nasingira somera ati bamara abantu bangambira kimu ati ndakuterera masumu ayali shemani undi ayisimbiro amazira kuyamogo yenda kuresimba kuno ori yaburire tujya kuresimba kuno kisanje kiti yesimba yagama egombora barajara yesimba kuno ati yaleka yondi atoguna muhanuzaho na yihanuzana warona muzei bamweta Doviko kuri nanka mugarama nabaka atasomere kurungi baitu nakorachi abo achema na buriro bangamba angu bokabiro lichemani nukujya kwebembera ujya kongera ubuntu butaito na nyokali ati nyetabo ujuba ngita baboda bwanyonga ngabandi musigaza bwiro bundi musigaza kurungi aho bikize myaka inga bwiro buno kuruhali namba kwizira wa LC3 ambali kwizira wa LC3 abo kuba hali tugambira maze kwereza ebisanja bisatu nyemyaka 15 nkaba mu asatu nendi yawo wa LC3 ngabutunga ndi mu asatu abo kuba wa LC hali 17 gaita abo LC wanu kamara myaka 17 ati yawo nkaba ndi mu asatu na asatu nena asatu nena asatu netano wa asatu nena asatu netano asatu nena so ati abantu batanu besimba malirira nyita baboda ati mbagamba mukwena nyesimbe mukirize ntiye mbagamba mugende mutarako mucyaro mugambe nyesimbire nabasindika ba Yesu sanka kandi bagamba mu politics bokakwatira ababoda bageno mucyaro batagamba yesimbire nanka akaro tukawo nibe habuze science ya politics okabogiyegereye nkaba baito nkaba ntakagyaga mukaru ojuke nkarabano positive ninta mukanda cyetekanize ogwa kabiri narabaho ogwa kasatu basimba yesati ntaro ati yawo nkanda kamanyire nkakaro kinabanize gemu nkakairo susuri yako
ati mpabuze bye sente bibabita sente mbangamba oli chairman mwangamba na milioni zawe 2 zikumara obemu tekamo sente bisani na bisani na chimira akangamba milioni emu chokanya omubuyira bwansaza nkabanyina milioni 2 baitu akangamba milioni 1 kumara baitu kajja kuikombisana mayane ebindi bichi zona zuwira ebisani manya gulira bano mwenge manya biki ora ngino gyakambara mu studio korachi hati abale bamara ekiro kitwa turaga ine baleta report abona banywani bange baleta bagura soda boje bange bajja kuleta report mbagamba report yaki utumpereza report mbale bagirega kuhabuza abantu besimbire ntuto waturako ile hona baleta oneka kuraba ebita kabotali mukite bitakaze ebita bimwe ne aremu kandi tukaruga mugatukira mu ne aremu so uruga utandika tinkainduka uga hati report boija bagamba akaruru tukaine niwo basingire ngamanya bondi bakundu baitu ngama kaleka tugumizemu na primary zitabeho primary zikabaho hati obu primary zikaita katandikiro chonga tukyali mukugwerangira twesimbire hati primary zibayirangirira ngenda nkorachi ni handikisa bomara ko handikisa tukayandikisa abantu mukaga mu primaries akaru tukagia mudu twetura chonga cyane yabya akaru nganta manyengere bayiba ngire bakora chi ari ati nyowe ari gabra akaru bakayiba bakagura no kayiba bakayiba no kayiba bakabanywe nganta manye byo kwibebe era akaru rako bakakanyiba abo kwanyuka aka primaries nkaija mutwaikira a stage twaragaito burugire kuri nariya na randira agenda mukana byamangena ninjwaye bakayiba na polingise so ndagiyeyo manya tali senda ndagiyeyo bali bajya kurangira agomura ndagiyeyo uturu antwara omanyire kiwe omanyire biri atinga ninda nabulane bandanga ati baika kana kabya moga tete bangamba wakaru bakayiba na nyuma kayiba bata tugenda sub county kuika ya sub county abujiti kwabuzo buru bakubaza binti wiwa akaruru abo nibanga karanga kakamara wichi namba yo nakataka karanga ga era bakaranga ready ya hoy moko de bati sa mukaga gwechiro akaruru bakayiba ari nyumbirugo flaga tibagibo bagikuyaho flaga baginyaho ati baginyaho aba umuntu ajya bano bateranza abandi kutugumya abayenaremu ati iwe kirungi kitukulekeire gago akaruru umuntu akakwibiro baitu mutatunyigira bali bantu bakuru ati ngiro utakwasire kitebe tokwikirizwa ati era buli independent isanaga muyekera ati ujja kusana muyekera ujja kusana chi leka tukuye bagenzi baba kuhera akasente ko sisire bichi nonaga manyati nyina buzu naachulira cyokana bagamba nakasente mutambani cyora bundi ati mubani ngamandi cyora bundi bali batanga ko hana baruge mutaruge mu rukurata ndi ati ogbo no bari cyora tukutumazire ati ngwa bala bakulira bala bandira kandi banyibire ati chingwaso busungu akwa bali mwabuja basomere batabana boli bakabasomere be master bachi ati chingwaso busungu ati usije bakunjoka bujoka chimaze bajibire baundozere ntaina buongo bwamani kurunji mbweta ina mai ati awu nuna igira magezi ningamangu cyora bayikire kuandika ntabaze nganchule baitu bagambe kuandika babonaga ningenda wagaruka independent ninachura independent ningenda nibampandika bakirega babitaga bakuzana tukandikwa abantu tukandikwa abantu basatu tukandikwa babiri tukandikwa basatu ati ogwe flaga naiwe ayala nyona burasingira akaruro kibanyibiraga ayala ngarukiriro ono yayibira akaba kasatu ati twayihandikisa nyowe nona yayibire yagarukiro ati babo kunka kasandi bayina amani ono ayala angarukiriro bamugura afuke campaign ngoli bamanya bamazire twagiye mukaru akafuna ubururu 10 rusanju nyonyino ubururu 10 nino ubururu 13 rusanju na 5 wamuteze ubururu 12 nabona akaruru akanyina banze kuri independent mu kiroka kino na kibali ngoto cyali mutwale bantu basatu mu kibali yona bachema na balira akaruru ogo mwaka ki tukubaza mwaka ki ogo mwaka abokubati kino atikisanya kindi mu cyaka 3 so akaruru ako nakalia 12 na 10
ngali ngeno muntebe wagaruka 12 wakatwara na 12 naija ate 12 hano akesimbaho MP na nyowe na nka 12 ine ka town kanse kabateka izire cyonka giteka ninzeira mbuko chairman ntekaniza kwa gomuro kabankoto ntekanize town kanse buri kimbyone byandiko mbiseti babisabire cyonka takatungire na board town board hati 2016 tutaka genzeraho hali yiwe ikaire mbyananga anambero bizibwizira nto bagamba chairman koma mnanka yayi team committee yayi yiwe kakorota a committee obuzibu bwagamba kafura mbuzibu bwawo tukagenda ikalira na nganyina abantu bange bakusupportinga kurungi ebibuli nebajene batu wandike inakanyi kwani nyo kusoma secretary for work ekije yatwaga na bwire ebyo nebyo kabisoma kurungi no kurayira nkarayira kurungi akwankani manya kusoma kurungi no kurayira nkarayira kurungi ndatalibana 16 ati boje mukintu nkitambuza nkani ngoga kitambuza abantu basima cyongo buzibu mbali bwarugire hano yesimbaho MP algo mukichweka kino kandi nondi ari ayesimbira Dr. Kasirivu ate obuyirobo twaja mu competition ate barwanisaga nabantu abacho bali hansi so akarura kuno gali mazima ake 2016 primaries ayali campaign manager wole bunaye nyesimbire nawo no bahayiro ba register so akaruya kakaiba akateka mu bururu 15 cyonka yansinga ubururu 27 kanyuma kimasaka iba muno yakaiba muno so twagenderaho tinatira nampaka nagenda nabugenyi bwayo bwo yansingire nagamba kasashiro nyine ben setting taboneka package yake bakwije hatata karabiro myaka 2 ole atakayikiza na myaka 2 tabuni kanso ndukoraki yayi nitujifuna kana nyonga gitekama amani muno kurole izire tabuni kanso akwana ona muno kugamenda dufu naka mwesi gogo nanya naka tomu butime nuya gitwaire tabuni kanso myaka 2 nchoirire mukaruru nje kula musajja mpoja hoigere no kwangwa ni bara mu bururu kala ko bero sitiri baka twaye waga ati uwana wakamara yagaruka mukabwa me ogonya unali nyesimire nawe yakulire 2016 ati bakarangirira kenda kujja joshora yatine birugamu ati bwa birugamu nyesimba nabandi era kesimba abantu basatu chonge kiro tukatesimbira abantu batano era mutaumbwa meya hano chonge kiro kinagenzere kumpandika buli muntu yakali hano buli motoka yakali hano tasigala mutawuni hano muruka za singaga na MP atabale agenda kuyandikisa abandi barugamo asigaraho umuntu omwakisangwa yihandikize bayita atabale beja kuyandikisa abone okabatinisi abane batina babona barugamo asigaramo umugamo akasangwa amaze kuyandikisa so nkabatira na sente abataka bakansondera sente buri kimwe aga mafuta byo kwa ogoti 2018 2018 tayetaboneka nsobona iki akaruru lera konga kasingira iguru muno mukaba babiri na kasinga oli rero cyo independent na campaign ya take mani mangira na kasinga hatu myaka ikisanyi chibicha myaka 2 gwa kasatu kwa karuru 2000 nigo gudnankire 2020 nicho kinwe mukesimba bainga hati 20 no bachura mukaga bona eti obo town council tikini kimanise kuzireba kugenda muno bagenda muno no musole kutaya sente baje babona baje no muliro gwinge basajja baine sente akabaho mwarugira ahero bamutaga musachiyondo aruna abandi no mwa akabamo kutwa isokere kwesimba kayesimbiro na undi akabachema ne rusubone yakamana kuri akaruru nako ero sizamana kuchweka achena no nayo chena abandi mukaga twesimba primaries akaruru nukaba kamani kaba kamani aromo yale aina mani menji munana mutawuni no ikawo no gamba paka kalire twaje mukaruru ka primaries kandi ka line baitu abantu bakampaka no nyonta bikenge tibakwikiza kutunura yenyu hati bakwikiza kutunura yenyu nyona line ndajo nakanga karuru ndaketerere baitu abantu bakatira akaruru mutawuni ano girurana
abantu batano abali bali nyuma yange apoling station yemu babaga bekambire muno basanga bali mbururu asatu bona hamu nyondo 2-3 twagaisiro bururu ayale wakabire yangarukiriro apoling station yo waye akansingo bururu 10 mwaye nambe atere nambali waye wenyine mbalali enju nambali atere mbalali ala ina amani apoling station yange yenyine yinkurugamu abaho bururu bwingi mutawuni yawo mbale mutawuni wangao nkafuna bururu rukaga no mukaga wali mbwinga wakawa ino bururu buna ati yala ino bururu buna rukaga no mukaga uwo mutawuni kanso yona yale wakabiri ugo yala ina mani menji akafuna bururu rukaga akafuna bururu rukaga chienda na kamu ugo yale wakabiri boga ito bururu bwana wabo babere bayina bakabana bururu 10 rukaga nsanju na 8 nyowe nyino bururu 10 na rusanju na 5 ama ukolekya amani meya nabadabolingawo meya amani gano gayihanka hakurura nti abantu bagize inkabuno amani gano nyowe umutima gwange kurugana ni tandika politics eno ngayisitolengere njikusoberenge natandikire nyowe nkarura muna abantu umutima gwange kagonza muna abantu kukolera abantu kutandika nyesimbire abantu narande bangonza najiba umutima gwo kukolera abantu kandi nyo umutima gwange tinye matira oli muntu w'abantu emba muntu w'abantu kale ndwanirira muno kuba muntu w'abantu umuntu no wakuba atampagire ogumbwire bona nawo gupakandi batanawo kurungi umuntu no bakuba nyigisize nyiganga nga hayiti ngenda kanga harayira ekyakandi omuntu waba Israeli ekizubu ekyo kumuyamba buyamba nimbaza nekishobora kikora baitu nukibwa kyakasente omuntu ambaye nali kubi ngezo muno kurura omuntu gumuyambira kuba kusobora so abantu nyoti bagamba nyi baba polipo babasabiriza muno mwara batusabiriza no tuba tubamanyire baitu omuntu bakuje nakusabiriza kazi naijana babingire no mwana wa meya manange bambingire batita yuto omuntu tomukayukira abakochi manyire baina kusaba boba manyire kimu omuntu wabwachi ali politician abantu bazana bagabana wagira singa yo hati waija no botazimwaire nahura ku waija odika kumuti nabasinga bangi tibagena mu bantu abakutina basabirisa bayinyone muntu nebisingi bitano nziherezo omuntu abandi obalye ne amasimu bagahindura niko kiri bayirati nyono bakujja siringi nyina singi bitano nguzimu bungu batazimwaire ni mugambira cyasemereye gukora kiramu yo mukizi bwejo so ate cyanyamba abantu tibantina era nyowe tinye konyiza muno kunyita honorable kunyita chairman ero abantu nye konyiza muno kunyita Baruli barali yange nakana kabinga nakata Baruli era mborega muzere no mucyomera no gamatukane uguba mwita chairman mukugamba no ama ibara lyange niri kumanyira na muri mbali ndababona na motoka zange by marking Baruli bya chairman wange tibitahaye kintu kime yake kwenyumiriza kurugotandika mu politics ekyo kwenyumiriza muno gamanye nyumiriza mu kintu kino kingwenyumiriza mu politics ekingumiriza mu cyo kusoka mba nekitinisa chinjo mu bantu ekyakabiri mba mkamanywa muno yakakole ibara kakora muno ibara abokuba nasaha zino nubunguba ndi Kampala nyina oba nujwa cyalikizu nyina cyinkwenda mbali nguterese munko abantu bakumanya bwa mu Uganda hono kandi kirasigaye kwenyumirizamo niwe nkabanda kajyaga mu state house baito egombra gina tembuire ekaba ya president nanga birembo era butwagendaga mu rwakitura tukagenda mu state house nyewe nakiraga no mtendi ya president nimba za nsonga za birembo enamba za state house natera kunka kwenda akona ibara natirika rugayuko so ekyo nakinyumiriza muno ba politician abale hano abakoto bona abanyo chanso bachichimbara nyomu abantu bona bakali yakaru baba mbandi nabo ati jogorano wakwa prime minister sazi no ejuri akateka munyonyi chairman muje tugenda hano
tugamba nabo nga polisi nabo bakutwaga n'ebitinisa bwebi so cyo ngucyenyumiriza muno kandi kinyambiro omukuba politician ngire muntu asomere abana ngazarampora baitu abana bange level gonze takikirara abatinga ikufuna nubona njafuna awajja university awusomeseza baitu abana bange bakusoma kandi bayina amagezi ate kiunga cyansemeze so ebintu ebine politics tinyire mu sente ngoba nkisobora yiro bururobo butwara sente nyingi abukando botayitekanize ndayiteka mukaro uyirora burora sente nizigenda mafuta bikibi na budget utajino ubundi ubona mara mafuta ga mtwala 5 jya usanga ikiri mafuta ga sente zinga Igombo rali oli no town council ya wenu ejwiremu abantu betukwesera abajjaija abakiga abanyarwanda abandi kandi oli munyoro iwo kikozi ukikorota kurura no koragana na abantu bano bajjaija abakiga baki no kora nabo kandi bakugonza ati nyowe ngambere ndabere ndero si wano ero si yange ne kabairi mbanyoro bonka kandi abakiga bano bagana byara kugura ebibanje n'abanyarwanda ebitunde bimuka abanyoronga bakachindo konka baba lemesayoga ndaba hakana ati kandi nyoba jago wange ninkoraki nimbagamba abantu nibenda gure kibanye nimbayikiriza nibagura kandi agombora kachindo banyitaga machura abwanga jyawo nyine myaka mito na district yore ya Kibale nyina singe go butumba bachema Nelson ati nagenda kagombora kuno nibagamba mwana iwe ukora bikiye bibagambira bakiga bwabo bijura habakirero leta bakiga na Rwanda nikimanyisho li muntu omuha basingire kuleta abakiga ero si yange enu ni yakoze leta uni Igayaza abakwa bakiga bayingi bakaje mweru si yange enu ati abantu banyenda muno kandi yoyo soka munali ninkoro bwa chairman tinabavuga bino byo katura sente umuntu ni mwa stamp umuntu ni mwe Kibali nagenda kutabara bintu omwabo kyabusa okujuka obusumi bwa kabale galega na bwa kabale galega bwa ikirera aro politician omwayenzire mfune kizu niwo kuleta abakiga kabangire Kampala bakasoka abanyoro kunyigira bado ati naikire ngera agire muna ya politics orient yenda nteko anti ukulega na nyonkulega ati binagire Kampala nkabani mchorano abiro bakabatekero n'abasirikale ati babalirire mwera nibetaga bankole kubi ati ajo majja abakiga na Rwanda bampika bangamba bakusetingira kintu nakino bali mu rukurato nkatawo wango omuka kana kabarugudu awa asomero wonyini abo bura majiyo kurura abakiga na Rwanda tukagenda munju emunyo yange tinagige nagiye muri bararamu nibanywa nibakora kino baterendo runo bagamba urukiga obwire bwaje twasanga inji yange yona bagiye torera abasirikare abamaye nibagamba njya turuka mu cyebintu ati kurugobo ni yali nali turugezgezirwa muhawa wa support inali gina nyingi yabakiga so nabanyura bamba kabayenda kunoba baitu abukura buli muntu mukwata nkoko ali batanu so aba mubongire mboero sisiri aro abantu bajya ku bano ebyapa bya busetizi bino aro nabagura bijyaga baguzire ebyapa barugire Buganda barugire nka nibenda goma mu abantu limbarwa na sazu nebintu bikabikwata byona ndini a committee yawe kandi a committee yawe na committee yange nkumani intabura bwaba nteka abakiga babiri obundi abakiga basatu abakwana nyumba nteka ona abanyoro babiri so nkora ntabura so ekyakandi obwembezi bwange tuba mu kuoleka bintu byanganda abanya bintu bya dini akwanye ni musajja mukatoliki baitu sora ku mpaka nagenda kusabira mu bakristayo baitu politicians mu giredi ni muona na mugenda ini tubanazo kandi tuziyagaza habo kubera bobole mu kerezia umanyira kimwe kerezia niyo muzaire wawo no bana usaboso bosemerera ni naito deni butugenda mu barokole twikiro mu barokole tusemererwa nabo kusikirangira ukasokoseke basangira yari butwage tugendaga mu abisaka ubundi tujura munenkaito abakoro turi nakurumu kandi batwesere kujya kuza nabo tishubanga kujya kuza nabo
obwire butukumaye tubona bwingi babalize tubulira ekyo kirongera nokubona amagezi kumanya nti edini zona ngero razebemberamu kurugotandika bo politics kintu kiki wakozere no gamba nti no bundi banfire ekintu kinu ni nyowe ego ekinakozere nk'abantu nk'abantu ebintu byombi kozere bingi abayero sibwanu ngombeke somero nkarobinga ngatemesa omuhanda rurugudo awo ndero sibwanu na robinga nekyoma nigo guno Agwenyima y'orugudo rwagati obeto rwakabiri rwonyima imahanda nagutamu unarugire mbirembo sub county egombra nkasange tombekere na jumbeka na robinga irwaro mali aliombeka abajja kuliombeka kubya contractor na lisese mirundi esatu chaja muri koti na letawo abugureta kibale tukafuna store ekaba ya World Bank store akabonegenda rugasana na girobinga store na area ki store ya balimi wahura mu baheze na center rwaho biremba nayo nalekangiteiro ekyantwara utagenda kama Museveni kinabasinga kubaza ekaba CD secondary school ya biremba era kujja ku rwenga leka naitaka bamaze kulipima na buli kimu cyo unabere rero sisi etawuni yenu kurule fogere town council ekaba abantu nibombeka kubi amajuru bombeka takulika ataro plan emhanda gitalimu ikinakozere bwangu kwali kufumba ntati na sente za government ni tweka munezange neza abanywane banyongira abanywane banga abagayigo mu town muno ningeno abanywane bange mugamanyine etawuni yenu kusemera nkusaba onyamero obembezi bange busemere uriyo munsondera akasente buningire mukarro nkunda munsondera akasente kindakole emirimo abantu bakasimba ngene banywane bango wimtwara 10 wimtwara 2 na 5 na 1 miliyoni bajimpa nkunda gura mafuta ndesere byoma natema imhande joka kubona jona street zone zire mu town mbakubaka nakanyika nkali mu motokomo kwenda koleka plan ati jibe jatera kurasa ezo ngudu zone nyina nkura mukombeka na park byona ajo mo nja kwaliza bya birembo ubundi birembo sub county secondary CD nazo street zinkugama ngaitema ndi birembo natema street unamaze kutema street kwa twina akatala kingamba akatandikira ojeje wange myaka jeira kalika binyansi ali mune kisakali bunuko akatale kora nakasesa era unokona town council kubaho nekisani cha town council Igayaza gita town ka trading center nkasese binya akatala kukona abantu bahandikire ne barwane bagamba tujja no kukwita ani bakwitira ki ate abiro bakajemu abamuga abantu abalemu mu byenganda ndati nyo akatale nkasesere nkagabira abakiga ate babanyoro banyiga ati batayamma abakulembezi na maborogo nangaine bampandika kandi banyimiza nyungene mu maisa akatale kona nakasese njuza ali muzo naisesa buli mutu namugabira abira ine midara yala ine ubundara abantu bagaba ine ngiri yabanje ine midara 10 poroti 10 ogo yafunaga gumugumo ahondi yebiri umwanyo gwasigairo naguragira bagombekero kapa bale bayina sente ati nzoro kapo kubona ziro mu town ezo nyina zombekerezo bali ile market ojibo ine balere yange nyina jombekere niyo bagamba kuleye byo kuri akatala mboku iko mu town injizo kubona zire ruguru ezo amaduka gona akatale kali umunda ezo na ziro kapo zo kubona zetorero mu town yawo ekyo nyina gona mani gawo ekyo nyina kikozera era mu bunyoro yona oira akatale ka hoima central ninyina ligina akatale ka deire akakuzuka munyoro yona hanu era kwatu kagenda twakora research ona twayitorora ninyina le wakabira akatale ka hoima central ombihandiko byanyuma ina abantu nkabayinga hamu mu town council twine mtwaro enyuma hawo twine mtwaro 2 ne 15 rusanju so akatale ako munakatekero kalete kisani chikoto abakuba abantu bakatena mu politi cyali kiri kisaka amajibuga yombekera ganyumise town na street zajawo ebi nabikola ndi mu sub county emyaka 2 jinga majibampa irecho ya town council intandike emyaka 2 jibampa ire nsobere kutekaho nsobere kutekaho buli obo nasesera akatala ako ngafura daily market okakasensa myaka 2 ngakasesa ndi kuli munanka mu birembo akatale kano akabere ka wiki leka cha 3
nakana fora kadeire then haja akatale ka wikire akandi bafuka butaro bubiri hati bamara kumba kino kisaje cya rugabo cy'imyaka 2 kingana 3 kiyikiza urakataire munti abandi imodoka zabaga zikoze za stage yawo biki akabara abantu bayine ebyomao byebicyori bikiye mwanya guri mu cyafu muno mu town yawo nakuragana abantu nabazana abantu bayikiriza abandi bayanga cyonka nateka uburyo byomwe bino twabusanyona leta nebyoma kuruga district ngere abanywande na umwanya gona twaguseso go byoma twabiyamu natandikaho paka katika y'abantu bona nibayomba bangire bati nabegesa baje mpaka umwanya wo akura na sazi no gubini aro bali bakumbeka majo bakweta paka enkaidi nateka paka netaka genzire kule abantu bacumbage byo kuri ya rugudu narura abantu banu basezo mukigaro kimuti tibakuba bayonja ko motoka zejaga icucune mukane jyo mere bamara gutunda emere bine byo kuri bibogeze ne bisigere no baseso mu rugudu ateta uniona nenunga ticha natandika katali kibakwita ka food vendor atikali kali eruguru awo mbale okurabo mbikere bijwe bindi yawo street eruguru eyo so nakola akatali ka food vendor kanyumira abantu nakora paka abantu bali mu stage barugawe afoka paka na street ezine nakora chi nayongera mu mbiro bugufobo meya busy tawuni kanso mbali twatanikira office zetu akabakiri tawuruzo najombeka no kujombeka nayongero yagaze nkwendo tugambireho bizibike mwinanka Igayaza ebizibu nabinja bukuleta ndai kumaliriza so ata abwire buno ikisanya cyemyaka 2 chiwire mbire buno mbali nagira mbire buno mbire buno abo kwenda gazi yetawuni akatala kabiri ka food vendor nakagororo mwanya ogundi bwe guri mu baguri mu nakasosero nyingi tuona twagiyamu andi abantu basoba kumbeko ati na roka puzo no kuzirizi ikora paka mbalebe ire najiona jongera kujigaza yangu kona ngitekere kuri akolasi ati mbalebe mujja kuombeke ikoendi paka iriyo katandika ati anu mbalebe ire bombekero ira teta uni yongera kora chi yongera gazia tugerezo okurobinga ngo tukusobora kurura korase no beiro abo muhando ugo gukura mu town bakatukwata babene bakora korasi bagira byenyima kandi batu bakabagama ndana aro bypass irabire kuno naki batukolera kano ampulane kabatalimo so turwanagaire muno na timu yange twarana tuguno akanda kagati yako bakakozere kandi bongere batukolera street tukatalibaine muno na tibajja kuchwa abantu amuhanda ati bajja kuchwa abantu tutalibaine muno iro icho kale ngo miko mande gimiti twatire muje bikubo tugena ntuchwa onka mabaraza bichiye buntu kutaitaitu so tutalibaine muno kwika plan twaikire twakole ntufu baje approving kurunji ati wano ati wano ojja kumbuliza ngabe bizibu nasanga mwa no kupitandikira bibikunduma abakwati bakatumaze kutunga imihanda mwenda street is town mu street mwenda kwa planning ngire hati bwire buno twafuna mutakenga nga politician ko baba ukusike migo usike mungu wa plan twagitire mazire kwa tukira nize tusainingire byona hati mbire babino bajja bwire buno bagenda kutanga kulima bakaba kupima bakumazire iro ati babene basimba chi point ezo mbali bapimire kusimba bali mwanda gurara mbali bapimire ati mu politician yatere simu kandi ali wa mane ndio rugudo kuno wange turuhikireyo nkadi banya kandi bantu bakapima kubi atajamwe obugambo burayiro so twayesanga ngude zimuni zisanazi kwenda kusigara na munezi zigenda bypass ati kintu kinachuriyo bwire buno ntukirwanisa kurule ngude zigarukiremo era tukateka mu namani maingi era na numbiro bitaitu bino prime minister amazire kujya na timu yona na state minister of yengudo mukuru bya mukama na prime minister nabanja barete nakagina timu yona nabaza bagame nsonga yange ekujja kukolebwa abati bakurura bakino banyigiriza kya kabiri kuruga buhimba kwika kakumiro bani bakutwara contractor ekaba ya kilomita 93 akilomita 93 bachiora aba map ya mumprom nakanyi yabo map yabo yokoro rugudo engudo za town council bateka mu kilomita mukaga kuruga eza nanka zikolera ezo town kurugira kimu aho nanka town zikutanikira katikara katikara kujya yao
na Kachindo na Igayaza zona mu kilomita mukaga bika kapaka kakumiro nanye muina kilomita tuli mu kilomita mukaga ezo hati ibo babana bakora urugudo rukuruga buyimba kungambire kilomita 9 urugudo mu kujikumbaliza kurukora ruri mu kilomita 9 nemu na ubuchweka butaitu so asigaraho kilomita 2 n'ekichweka ate mu ngiro asange tu complaining bino tutokere kana na akanya mapu yabo aragamba bypass cyatuyamba kilomita zifikire kuri baztekano rero urugudoro rwagati rujya korwa nkoro nyindi rwa meta mwenda niyo gnanke ye kilomita zinezi rugure existing yo ndo kilomita rujya kulimwa rwa meta mwenda ndukingana ngana na ruri hali oiro tujya kubaho bya road reserve nkaruri ruri rwa meta 5 mita 5 ziri mu reserve no kunanka no urugudoro runa kurukali no bugumu bwa rurona no bugazi ndukujya kuba niruingana no ruri yifu so rujya kuba ruri rugudo standard nenda kilomita mukaga ziri hati aho no tunkayanira ndigeze baraya sangure inawo mita zayo nka rusange runana nazuba kwa kolere zinezi ate zo zigende kunongera batwaire mfukira ale zo zigende ate cyo cyo yasubiroho kandi kiteke bakura bo so nyina isubi nti engudo zaite zijya korwa abukwa naba kulembeza abamane tubayine kandi batumanyine kituka yana ekitufu kandi bukwa no comparing town za Kakomero district Igayaza niye kusinga mu Kakomero district kuba town ya mane so tingorora busa umuntu ajya tukolera itima engudo zetu zijya korwa ekizibu ekindi etawuni ekatandika etaina budget nabwire bunu mu mwaka gubyensi bunu botu ujya kuba budget kandi etawuni mu kutandika ingeri ya trading center kandi erina yenu mugomboro trading center cyongeri ya level ya town council abantu bali benji so ekisingire kutalibaniza muno ebere kasasiro tutalibaniza muno kasasiro ne sente tukaba tujura kugamba n'abakansara batasasuru baitwa akiri tuyole kikasasiro so tutalibere muno mutabuseki mutuka kine kisasa na motoka ile tukaandikira mu prime minister mu office ya prime minister tukaandika ya batuniza kutoa motoka tukagitungira baitugerezo nkwaro tusomba kasasiro wichi ibiri obo tusabire tuandikira district batwaire byoma nachi tukateka mu mafuta abataka abandi bakatuyamba amafuta umwanya ugura kasasiro gukaba sende tukatunga sende so ugura mwanya wa kasasiro Benyo kasasiro ngachwamu najiteka nangisesa na kibanja kyange cyongo mugisesa mumfuniremu abako nabaze gisesa akabara itaka mabale biki nabyare bitoke era nabire mu bitoke nibyonguri yawo bitoke byange birunje mu so nyonga funa muera abantu kubagamba batangire kunsaba kasasiro mbatu tusomba ngama leto wange akaba karunga sogwa so kasasiro niye singire tutalebaniza muno ekindi abutu amasanyarazi abire bantu bagababo etabone naye kaita tungire amasanyarazi kurungi amaizi bikondo baitu bwire buntu tumazire kupima tukavaringire era alaini ya amasanyarazi nkunira mwaka ogukujja hona rujja kwa buli mundu muri kachuka kara amasanyarazi kurungi na transformer amaizi ekizibu ekindi kitwina amaizi baitu bwire buntu ya program World Bank niyo yatulimira amaziba agara supply nga town eno yona hotel bana birembo akatulimira amaziba ana so yabaze galima tiyateka sente zindi azigamaliriza ati aroka kampuni ekitongole njo kimu kikora na World Bank cha Exim bati kikora nachina nankanye ati bwire buno bayizira bayegaitaho utabarambuza na mazibago songo ukamanyira nti amazibaga amaizi gagera phase mukaga bwire buno phase yo kubanze kawo ati bwire buno bali a design ku designinga Kumanyisa munambe kisanje kino kirawera amaizi ojja kubanga ina tundu bikutandikira bunja kuba bitangire kutuku kya amaizi yabwa tuli a design bandiko ebyo mbine tuli design ati ekyo turamura kutunga amaizi tukatunga amasanyarazi akakurungi tukatunga engudu za kola kwa street ngayirima za ziroho
town yange nuginira kuba yamani kandi nyine isubi nti bwe chance bere betayizire yo kutoa municipality hano ngo batera kuondekereza ubundi district mbalebe no bateke municipality bati yeka semire ko bana municipality babo kubane kusingana nanka yenyine kusinga kumiro bako bana bakuza baleta municipality bakuza town council so town council yange niye kusinga mga kumiro hati buli buinganiza bakura town council kusingo niyo bakuza municipality shunga ngere biba eso agenda kakumiro district ni bajigarura dukora ndusigana bazigarura umwaitu meyo bobo tali mu office okora mirimo mu free time yawo nyowe matali mu office kale nyowe ekikuru kyange ngambega nyenda kwikara muno n'abantu mu obwiro bumu oba weekend bateri weekend ari umbande umbantu bangoko ningendo bantu bange ubundi ni male bizu byabo nyo office tinjikozesa muno kujiremera abantu kwenda office ito inobwire bwawo nkayo gamanti ngenda niba ya kantu ni nkoraki ubwire bwange bundi free ubundi ngenda mu Misiri ndambura ubundi abakozi bange bakora ubwire obumu nyumba muntu ayende byemizamo era muba muwagizi waseno nyowe na uruki kwa kibanda ngenda no chiba chikaro cyo kusanja mbukirabo ngo mbalale omupira mbamu ni town yawe ne town emanyire muno mu kuchakara mu kuchakara yere town emanyire kuchakara baitu abantu mu town yange bageze abakubano bali na bakebeze bya HIV bya slim enamba yange hano itabe nyingi cyayule kandi abantu bange no barano bachakara bageze kandi bakora kandi bakora umuntu wakwali muchakazi asubire kuba nebintu bibiri kuba mugezi atasubire kutomera cya kabiri asemerere kuba nakora ubwo rusaba kutekara na sente rusaba kutekara na chi sente so okwendeza abantu bakwijuke hoki abantu bono kubuhumire politics okwendeza bajuke kingonzera bajuke kingonzera bajuke abantu ndi mirimo jange jona jinkozere ebi mbali nkokorero na ngugambire rero siwanu ebi nkaleka ebirali mu sub county birembo nkaleka ebirali ndi mutawoni kanse ebirali byona na mbikugambira tinkwezere muna abantu banyebwa abo kuba nyina abana nyenyo mu munsi muno yetaga abongo ba ndugiro munsi abana bange ibara lyange linkozere ndisigare ndiyamba abana bange okwendeze na abana babo batwali kine kintu cyawo cyo bari no kore cyo abana tinko babura kutwara kugenda mu politics muno omwana bera tungiro muri munji mukimuyamba utaba mu politics baitu ngo musayengere kuba gusika kanyoko rwatsikire usobora kusanga no mwana wange nawe onajya mu politics bakubagiremo aina nakasa yako abantu bamwenda kandi nakole birungi so abantu icyo nyenda bakinjuko kandi bamanye ngo umuntu umurungi cyajyo mukozi umusajyo mukozi kandi aina bibakuru ebikururwa bikoze riki ebiro icyo mukiyenzere muno nkwenda meya tumalize ntekaniza otoheze bigambo babikusemba hari abaruzi ba Kitara TV ngonza kusima abarozi ba Kitara TV kandi nsime nanyo ba director abarozi abatekerize kintu kinu mu Kitawo na muno bumbule nyo kigambo Kitara mpulira mbungo bomezi bange bona buterire aho iroti kukagwize nkoragana yawo no bukama ukaburugana yange obukama burunungi abakona bere birembo sub county tukabamwa amagomboro ragarugira mu Greta Kibale agatwalire budget encourage rondente omukama na timu yange so nkoragana yange no bukama nungi kana atinyo webundule bintu ngabino nibijja no biteko munyo nka abazini atinga ngabona ubuhereza bwa Kitara TV bujolene zimene kwikaragana byafa ibyayo ngoko byatandikirwe kandi nicyo rano twanguhirwa ate abandi jure bagambwa prime minister kweli naruka bunyoro
Abunyoro baka bantu ba amani kabaleka akatukolera record so na bino ebintu bino bikuja nchorora bijani biraba kandi biri birungi ate kura Kitara TV ndia saa zino ekurura abantu bayinga tena mu America bagibona bakurura so ikintu gikorera no Bunyoro njorura na mafuta karauka kuva Bunyoro bintu bingi so ngoza kuterera kunanga abagizi abarozi baitu ba Kitara TV abo kuba eri mu Bunyoro mugiwagire muwagire Kitara TV nuko ebintu ebimbino amawulire gaitu ne byafwayo abantu nuko bangwe kubimanyirira kandi atibwire buno boku boli Bunyoro burawatandikire ekintu cyone kiri cyamani oba mazina oba biki kitekere mu kimwa amana bokuba Bunyoro bwire buno kurulira map yihanga lyone ya Uganda barulira abantu bona bagiturira na rulengo rwensi yona kurulira na rulengo rwensi yona abokuba kabalega kalwana n'abajungu atwaje rulengo rwensi yona so bokuba no kole kintu anu kitekere mu kimwa amana iro kikundu mamu ekindu mamu nga Bunyoro ara abantu baitu abagezi ati ngaronko omwana kinu kankibaze ari omwana abagambira akakora mizeiro baitu bwire mu ndinga muri gambiri yali timbula baboka gavumenti kamutwara mungera obukubu gavumenti kamutwara baitu ati gavumenti biraga netwara abantu baitu ngabana baruge Bunyoro ikalege netugambira bali yabahikya tugenda kuongera ibara abandi tugenda bakulikendeza bakendeza so ate basigazi nyongo basima mwebale tuteka amwanjo mwebale kutuma kumanyisa abantu baitu ebintu engeri biri kandi akantu okubunga kuno kwembungire ebintu byambiri kodi mukozerezo ate aro umuntu omwana wako bali mugeza kakora muna nakanya kwati ngachiteka chikora gango nchikozerenti akakaya muna ankanya jemvude kandi kaniyegiye kutuga kuruga kutu okusa giwandi okusa setting akagira kagihandi karundi mwana wanga akora ki akagihandika so mbasimbire muno we bali muno meya muba busy ba politicians timukwatikana kyonka nkusima we bali akaire ko twaire kano Kitara TV yes abaruzi ba Kitara TV ntekanza nanyo kwenda kuba ningi madaka ile kano kenyini omugenyi wange mbaire na meya wa Igayaza town council we kitinisa Baruli John mali musajja we byafayo bine byemba intamanyire mbaye ni muhura mbaita kimanya katandika politics amyaka 17 gani kwenda kusima kwenda kuongera kubasaba grand go muri go no tuhondera no rente kanzena Kitara TV okay nakora utaruga YouTube utasubscribingire borano turera Facebook okay nakora likinge page yaitu Kitara TV mulete business zanyu tuziranga Kitara TV usawa kubongere kibanja kyaitu www.kitaratv.org omanye bikiraho hari Kitara TV oboza no kuno kusindikira ka WhatsApp 0751930248 anyikiza nkwijukizeho banywani bange ba Washa Records aborabo ina limuzini ina bizina kwenda kutukia bizino ina advert basically ibintu bikwasana audio recording agenda Washa Records babeni ba kukolera omulimo gwa okurungi kwenda no kwijukizaho City Tower Records go mwana waitu Moses Skills nawe things to do with the audio recording na okusa kumuhikirira omungere yembaganiza ninyogira shomeno musajja muri sakando moya bwa moli utakati ngome ningusaba obwire obundi ofune abanyinama abantu baitu ano aba businessman ati ngitwinaonka mukuru kwa gonza godfully nawe ujya hano nawe akwereza byafwa ibyayi njagaruka nawe njya kumutunga yeza ninyogira shomeno musajja muri somo yawa muri kwiko twaitaitana muntekaniza kya baraza tujja kuba ntekaniza tujalike Kitara TV lekamba onyumiro ebizina nkwezeze kulekera ikizina tumalize ntekaniza ebizina byabana hano bunyo kizina ki zina bya Bunyoro bingi kimu kyonka ati nanyumiraga nakazina kanwa angirizo mukama agutamba angiriza entale ya Bunyoro amwana gwa katero akabo waitwano kakumirano ati akazina kono kanyumiraga nyumirano buzina bwa Figo West na Igime Bandi kati nkuho Igime Bandi na Figo nkuho ndeka idara lindi kali idara lindi
kale yes Haidara Lindi kuruga mba Igime David King na Robert Prince reka tukinge ntekanzo rubazo mubayi. Ekindi hati lero tikiri nikiundi bananyenkia handugire yange kebenzi bubaito timfireyo abatanda mukia hati kiri bakiro kimumulinda mukia abakuba nkimanyire kimukiro kimumukama nanyalindugirayo kugumisiriza kukalisembe babambi hamukaro gwenjango atamanyira kufuruka kwembe babambi agambata aikaliza zituzire kandembe bazikagendaira omuntu atezire na migugu uramanyota ngwa kufuruka niko nkwija kufuruka ntamanya ngenzire Haidara Lindi Haidara Lindi Haidara Lindi Haidara Lindi Haidara Lindi Haidara Lindi we Haidara Lindi Haidara Lindi Haidara Lindi. Abakubazoni batekereza ntingora singurwa baba ni batina Haidara lyogendaho utalijumaga ukizire ntumbwe ntingu warwaire kijojo kamfunyize nembali paka ngenzire Haidara Lindi kambenya zaliro mukyaro paka ndika mu Amerika wetekanirize Haidara Lindo ikale bulindara kyotetekanirize embwe kairuko mukaro la 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 Haidara Lindi la 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 yena mwije tugende Haidara Lindi Haidara Lindi Haidara Lindi Haidara Lindi Haidara Lindi we Haidara Lindi Haidara Lindi Haidara Lindi. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.